Kaseng Voice of the People Party VPP Lingba Ubak Dani Langsti Finance Secretary ke parti kala ujor ijhar persya yu Menteri ke Sorkar MDA tu Rakam Sangma Hakmat USP ke East Khasi District halor ke Nongrim juga jingsa preng ke video yalap election MP ke Baladep jung Rakam nakabata kertong NPP na Garo Hill kepala Syarem no takabakren yalap election penip her jaj benrew hapeng kipat Garo bat kipat Khasi takabakren bat kenok persya ya kaseng VPP baladawan ke VP hakabor kinbe neknyat ikjaj benriu Garo. Habakren siklar pathai kubor hadin belami nya kamrau SP ubak Dani uloong bat penpau bakene jingkren lapla kat u cabinet minister kampus ngutana Satya haka imlang kesalang bat kawanra ke jing seir hapreng kiparajat benriu. Pi kecing ai FIR ngatai pilai ga hakini ikut kubor ke ba arsingi shwa balami ba nai doktor bat scam ro belong wei neki nong aiktin yo kaseng ba ka surface ko wei go video ba po social media hakato go video ngatai borok ngilai I ba kecing keren ke jong cabinet minister mo to rakam sangma ulah keren hakato ka election campaign nama kala kadai keren pen I kecing fair ke jat benriu perengki Khasi bagi Garo ukeno baga VPP bala rakawan apa ubor sinsar ba un sebe lut ki Garo kumni kumtai tekeni kawan ra ke gejing bam sutenan ka preng ke imlang ke salang kawan ra ke jing yasir preng ke jat benriu ru takar putut ya ke imlang ke salang tekeni ke wei ni ki jingsan ka election commission ru kala tha sabaro ki nong ile election ni ki nong campaign haba kapor election hakano kanu kapor pinjudai ban keren gum kita ki hate species ke hate speech mangiong mo di ketika wei ni ki daw bangi wan ban ujur FIR ya kani atau pilalit pan yang buat sekali election commission nama kami kan di kemat kepada for election atau pilalit yang pada for election commission sa kani ka video menginak suyo menta ada kalah kut ke election di kani kam nei su bangin lit ke election commission de ketika wei begebenta bak hapanwan syua saka police department saka crime branch tinggi la ya kenduk bu SP ngila ai lingba syua sani lajin da kami hakapor ke election tinggi la ban lit directly saka election commission ban ujur ya kani mentat u ngidang ya keren ya keju hi bodu SP ya kata hi dikai ka kai ka bawa SP atau lasim la register ka kiasnya ko kumnu ne uang kumnu ipi tekeni ketika kopi juga FIR bangin sudah bahai mentat diu dan kalian gejongi ngila mention bah ka kendon juga IPC 153A 153B bat ke section 505 ba udai ban tho ekini ka case tolong un sesim ekini ka proceeding un select ban kin sedang ban le ka investigation nak liang gejongki mar ba hakini kini ka video ka pemiru ngi tugas ngi bangila penpau ba ka authenticity mot kanu kalong sisa ka video tengila ngi IT bit saka law department bahkan page saka andit bahkan page kanu kalong authentic ya kini ke video ru sipang kata ke video bu Ukraine ya kata ke bu ai cuba ba hap ai ginong kalaktin na try ke video ke surface sang tu kilami ke translation pat ngatai ngi ru nakaliang ka jong ka PPP ka humo ngila ale tingila apa ban kelihi ni video ni ban verify ni ban vet ya kata ka video yang kita kitin bagami ni ke suntur ke jong u kadai na kamdai sisa atau lah bonong buka rukom keren jong kad menteri pen kam kum mek kita kejatian ke video pen herdor em ke kerdan menteri jong kata tengah try pila was ngau hina ino acting jong Dr. Bat scam baka pen herdor sibun ko kad menteri kad cabinet minister bun keren kum kita kejatian kumu cabinet minister udi ban keren ya ke imlang salang ke besong suk besong san henry undi wanra teman ya ke jingi per jat benriu hapreng ki Khasi bagi Garo ngi borok ngi kwa begindang ban ya teli henry hangni pada wan ban peni tang ban job ya kata election peni ya ka wan peni ke jingi per jat benriu teman Dani Langsti ada we nai ki nongkit kam jong ka state executive committee jong ka VPP bar ngabat kumu finance secretary jong ka party kipa pila un matai ke